Hiji ni Weru TV. Bwako nwithirite wino gorobo bwega na ingukugwata ogeni kire Nteto cheto chero Ithatu na rwa iri tariki 12 mweri jwa mugwanja mwaka ni jwa 2022 amuna Nteto ira nkureterete ni Gavana Kiraitu kugambia karibabore onde MC wa Kibirichia amenerete mpuro na CS Munya ikurega kugwata Kiraitu mbaru Rigathi Gachagua gutongeria njunga cha Kenya Kwanza Meru onde Ruto akinyete Nteto cha Western na Raila agikinya Taita Taveta. Mike Makarina kumeneria njore ya Kenya Kwanza akiuga ne bakwagira Rais Uhuru Giteo. Nawe spika wa mbunge nene Justin Muturi gotomeria goterwa kwa gikaro kya mbunge kiria kireregeretwe ntuko ya rojo. Beta kwa MAUREEN KINYA mwana neto madhido ntuko narwa ni MAUREEN kome itigerie ntuko inkai akenya bakinya ndebene gutara tongeria bao ngabana wa Meru Kiraitu Murungi athingatene na njuri ya kiama kia mbas muthenye jwa ntuko narwa ne bachemanite na tongeria ba matora Nteto cha Katheri gisigone bunge kia bore nyumene Kiraitu na iringirite ndebe na kuromba kariko mwakura arekete mechemanyo ya gisiasa uodine chatimao na kisima kagitene kwa MC wa Kibirichia Jakremi ni amenerete CS Munya na mubunge wa Ela mpuro abore ne kurega kugwata mbaru Kiraitu Murungi na barikire mwabure jomwe jwa Azimio mawera kirigia gatwambiririe. Gavana wa Meru jowe Kiraitu Murungi munini wawe Ithatu tiga tongere bangi barene agwati mbaru kiama kia mbas ni bekete musemanyo na akari na tongeria Nteto cia Katheri wandini atimau na arabathikirite mendekithia jonthe ya akari yu musemanyo ya tongeria nika tukonda kuigua burere ate na ntura cienu na tukuigua tuigua thina iria nene rutero enu ni ruji na kii twambiritie thina tugeta mbere kumithiria ona ni wawe iyo ntabwe ni ruji ko tweni kanya tucweri ruji tona kuita ruji kiremena tugete ate turete tona utega wambura tugete ate ara kinya twenja rwande guru to ruji ko Kiraitu Murungi ngwetikiria intomwa toyure ruji ku uri Rome was not built in a day. This is sawa. Gavana Raila yokire gete 2017 augeraenda ku make Meru great. Kero tagagia ku make Meru great ataugere kadira tamu mulo yanto beto ka kadira tamu mwe. Ibebe otomatuga tukinyeru are yanto beto ba kisima na timao. Tuwere kero tokera kangavana. Kana gavana abere kero tokera gare ka ku make Meru great. Bado ana kero tokeu. Ora kani murie babu no to mwana okuma ko nuna into kinyere ko eya akara na tongeria babore west bakisima na timao abore mandara kwa mubudhiba atewe na ngabo abon kwa mwana market centers akegela lando mandibuti number 5 unga kana kwa number 10 hii itamsaidia
Nere atongeria bangi baraba kumite ngavana Kirito Murungi nyuma bamuringirite ndebe anene na kuthumbia baraba gusindana nawe. Tukwenda maeneo jara tuthirite nyacoka na nyuma ituthirite ngugi nyingi muno Kisima Ward itwenjete bwaho kurukia 12 antu ibakonywa ndoje ko tugacokia ngavana nikenda tuthirekerie rienda Kirito etatutigwa nao Rentore aende ama siende gutegi ntwe nakio Mumeru omba kuona araronjere manifesto atwira manifesto yo kirombo tethia kyo Mumeru kana igwategete TV ketha gugintwa omba gutethia kyo buru mibire ndena utwika mbunge obaire kenda tutwe kuthetaira bore twetubaile bunge ire Nairobi mbecha cha Kenya chethera chi 85% Nairobi 15% county so gavana ethera na 15% na governors bandi bonde ira nyinge itigawana kwa ubutume abunge babega baraba geta kuthetera mbeca tonte compare performance ya gavana Kirito na mtu egetele kenge getekia gavana so ndabromba gento kimwe wacho kanja ete ndipo tarengo gingana munya itete ningana Kirito itete na miaka ena nontina covid no yario to kwende to choke gavana Kirito Murungi to mwe miaka engena kenda ngogege tapia we na mtu kuromba kuro mpure buramuona wonto kwena amparo buramuona gavana atiaja ambwira tubetu tukale kekera tugetete atia Ngavana Kirito nyumene na kindire musafara jwa wentere mwanya wandi na eu na kuria kari kumwikia ngugi ithurano ndemba mweri twetete Rutere rungi MC wa Kibirisia jawaila ya kirimi akiare kagitene kakugwatia mataja rekirite nterese machaka na murinya gukurukira thirikari kaunti ya Meru na rukirite CS Peter Munya na mpuru wa MAUREEN kumeneria ngavana Kirito Murungi na teguswagitikira bo bakwenda tuyakariba Kibirisia na bamachaka itukwaga imbi bakurwira especially tukona Munya akija kurwana Kirito na Munya netereke thirikari nene turiromba Munya atiri Ogo Munya twirende gugusupport na tugwikira inya ogo kare nare thirikari nene kinya wijoe gite kya wasiri no ndugitikira twenda we wa deputy president ikiaurire thai twikurombera gite kya wasiri na ndenda okwira Munya wendera na andu ayo kwenda kuretha Kirito Murungi antu ba Meru county bara gusupport kinya eteke wa wasiri okwonda utiewa nke reporter Weru TV kumatima ugesigona kebore mbeta mawera kerigia Mutongeria wa Ntubama wathe Meru Mike Makarina norotete kara murengo jwa Kenya Kwanza akiuga ni bakuringa siasa itina mwerekera Makarina na ezanite ngerekano na ndiunga ya Gachagua Meru akiuga siasa irikuringwa noka ikwagira gitio Rais Uhuru Kenyatta na ugete kumeneria kuria kambeji ya Kenya Kwanza ikwethirwe kimeneria CS Munya kwambeka gete kia Minister Woremi gekarema gukarirwa ni Munya kinya Raila Odinga kuruka mukirimithika na ripoti hiji. Ntukwe mwake nyume ndiongatia munini o Rais Murengo na Kenya Kwanza Rigathi Gachagua na njuri ewe kuriunga kaunti Meru mukaririete o kiama kia Ntubama wathe kaunti Meru Mike Makarina na ameneretio miario ya atongeria ba Murengo yo akiwa ni kwagira Rais Uhuru Kenyatta nthoni. Mukifika Meru wacha tuwe na heshima, omba kura na Rigathi, kura utaiomba ukituzi rais. Rigathi akisimama mtu wa kwanza kutusi ni Uhuru Muigai Kenyatta. Rigathi akisimama mtu wa pili kutusi ni Honorable Peter Munya. Rigathi akisimama mtu wa kutusi ni Ndisi yake Noti. Ndisi yake Noti amesimama na walemavu hata leo hii. Akiaria gitaria mechamani kwendia siasa cia Murengo yo Azimio la Umoja na kiama kia Mbasi Nterentia Mbaranga wandie Karamati Gania East Makarina nkurukina theterete waziri wa uremi ya Kenya Peter Munya akiwa na bati kweweteo ya mwana tiania. Hatuwezi kuwa nyinyi mnafurahia wakati ndugu yenu Munya ametoka hapa Madhara. Kwani akitusiwa unafikiri yule anatoka Karibatula ndiye atakuja akusaidie? Si afadhali utetee mtoto wenu. Kwa hivyo Rigathi ajue hii ni mboma ya Munya. Na akitusi Munya
tumaba kwea bage ya kuruma munyana amoche weto ila ingweto na toa mekaria kufa kupona teboloi boni ani na njara keda to karia la ingweto teboto siasa netio gavana wa kaunti Meru Ochio Taita Stochio imona wenu motiania Dirikarera kawera form era to ngomodere era tegembe Dirikare medeka eto ngomodere eta imenti babu no reko mwana no ago buera no reko mwana no ago buera obo ni na njara ke igera ito to kadura ke ito to amagura ore na ngombe emwe ana ore anda maendeleo ego na kara muntu ngombe bia bara anande inana ai ya goro bwana bwana tunyelo manga muicho aro me abo eta retobira ora mabana kera mokaete ogona muntu bawe achoga ko doke kwa muntu anzuketo na mbere moraga tamaruta nau kwa ingangari tamoraga na nderi tamoraga maromba na kenda moraga amenya ote maromba kawera romba na moekana tomenya kawera na romba wonde mulemavu ndena na bana mapacha yeworo yebe kawera na romba anu na moekana akiaria mukromo baraba kurombetike mubunge wa Ekuru kaunti Meru Felicity Nkirote Berere kuruki nayo kiti kanya ka kwendia sera tia mwekurowe kiria karibantere ya kimeneria muchindani owe okiama kia Jubilee Kimboi uraiti kene muno ya Bensuda kura ntibangenda berere baba ochinana na mwekuro kwa dabere baraka kodonda kiarera munyare yako baria vamos yatete batena sera wewe ya vamos yatete bagia kuruma nake utebo bakwira mwana mbero kama mwekuro mbero na to mutevia ito mwekuro kwa ikomenya na wete keri kundi akeya keri women group chionde obwevie mipango na kai kirambesa keri ikundi bienu biekoro na biakoro utakwenda uloi kiripotera Weru TV kumatiania mbeta wa mukiri wa mithika. Spika wa mbunge nene Justin Muturi ni atumirite gutira kwa gikaro kia mbunge kiria kirari kuthithika ntuku ya rojo tariki 13 cha mweri jwa mugwanja kukurukira barua ire kinyerite nyumba tia Nteto. Spika Muturi aritariria gitumi ni kwithirwa uria waandikithagia ntumiri cha muthemba jojo kirengatheti ya Kenya Gazette niwe government printer atumbite kuthithia untububu na atezene gitumi kiawe ikurari na ndwaria kathumba ira chirabati kuthikirwa kuri orwaria rwa kuongera kigena kiri thirikari cha matura. Na kyo gikaro kigarwe bunge nene kirakira kwithika untuku erojo nande igitiritwe kulingana barua kumakiro bisi spika bunge nene thinya cia ntuku enarua nitijanite ikaro giki na gwitu itomi na kuamua kwandikira government printer la mise kiume kethiru kenda Nteto kwithira ikiro kiri gazeti ya thirikari mwankira ntuku enarua otukurathithika. Spika Muturi arua government printer na regecha cha bichoko gazeti Nteto eje no tegito minyake mwe para banenkera kulingana Spika Justin Muturi na tikaro kiara gitite kumania Roma kumakire thirikari Rais Uhuru Kenyatta gukorokira mutongero bara bungekire bunge nene bwana Imoski Munya hamna ku rotero regani ODM gukorokira barua kire nyumba cia Nteto ntuku enarua ibatejanire tena ukinyangira gikaro giki na gwakiretania mpoi nyingi na ibotegera bakona kwena njamira ryo giutate na jarajara ndiki kironda pepa. First question is by mpongeri ejo okumakire kambe ODM ugebo Unite Moment na gazeti ya Nation ni ati Spika Justin Muturi ita ikaro kiki na mpwe kenda boja Kenya Kwanza bedro baikurukia krakiro kedro bendera kere bungere jete nyume ithurano na kokorerwa klakorora leo maikosialai kanya kawe ikarakinyerera muthia kere jarana jodali kwitho jakere kiri ikaro kiki ntuku erojo ja kwangerekano ogokorokia kwa musondo jo kurekeria mbeca cia gwitakire thirikari cia county conditional grant nyume kwithira jo kiuma kiri bunge Senate musonda jonge jo nduma kana kandi cio nduma jora jo kinyira kiri kamite nyumba yonthe kana na gechonko committee of the house nkoroki ejonge jo gwitikania nya kurikithia gwitikania kwa kinjeshi katikati ka nthiguru Kenya na nthiguru Ngeretha
na mpongeri ntumwa kumakira obisi ya rais na miswanda ingi iri no batu atere kiwatho na kuokorerwa no mwaka ikaro kyonthe mbere kithithika kithiro gikoro kiri gazeti ya thirikari mathaa 12 mbere kiambiria nke report ya Ntoshoro TV kumaja king'ina kutoka Nairobi mbita Boniface Mungera. Uria ugochwa giti kia ungavana kaunti-ini ya Tharaka Nithi na tigiti ya kiama kia Jubilee Profesa Erastus Njoka ni ateneretie akari ati kiri biumia biiri biezete kuri na wirigiro bwa thirikari kugania sub-county ya Chuka yume sub-county ijiri nicho Chuka North na kinya Chuka South. Njoka nkuruki na ugete zazani za mweza matunda jaria ombete guketha akari bantereu akwaragia kiri muchemano jumwe na akari ntere chiandagani. Samugaishima katutaririe nkuruki. Kagita gakai nyuma ya kuamukira sub-county ya Igamba Ng'ombe indi nabo akariba sub-county ya Chuka iba kwerigirwo kuamukira sub-county ya Imbia ara sub-county no ikwerigirwo kuganwa maita mairi kuringana na murwereri giti kia ugavana kaunti ya Tharaka Nithi Profesa Erastus Njoka untu bobo kinyanirite nyuma yake na akrobantere ino kuriongera Rais Uhuru Kenyatta araba murombete sub-county no bwali kulomba president nontu Chuka nwanene atuthondekere district chiere na netikire na nengwitikia kiumia kiu kingi wana giki kirwabo giti kithiru nitukugia na district chiere imwe gwitwa Chuka North ene na ndikuwa Chuka Town nenu ingi igwitwa Chuka South kogu Chuka Igamba Ng'ombe constituency. Very good. Tukethirwa turi na district Ithatu nwabu mawira makongerereka ma chibu mongerereke ma assistant chiefs mongerereke. Njoka ariti Nteto ino akomanite na akaribantere chiandagani ara abaite wira nebo kubagirithiria barabara nkuruki bamuthura gitini kia ugavana nuntu ndagani nitayo iretete maendeleo mamari kukumonde nkauka ndubekire lami lila nekagira lami kiambiririani Singapore kule antu maregire mbikira lakini antu mauriu machita mambira ume profesa gatuhabitirie ngekira lami ndagani tauni yonthe ibwe gacioka mbikire cioro nuntu bantu bau batena cioro mbega kenda na muntu uria betukite akathie cioro ni ile mbega flash toilet cia lunchi. Nkuruki ariuga akabaikira ruji rwa kunywa na rokorima maturani ara a biashara banterino nabo akabanyithiria ugoti barabara ya gakiri thirikari ya kaunti akaribaba na gikeno kinene ibamwete gwira nebo kumugwata mbaru na kumwagite giku kia ugavana nuntu ba mantu manene maraba kuga na baruthirite nterinu ni undalo mwa kuthie kanwa kulimia kuthukuma kanwa na ndigo na mianga na nathisa kana nontu akana kenda kathoma na le university asire ni ontagitabura ntana thikanwa na tenio ninkana antu monthe mandagani tutigendaga kanwa le na kana kaunda thisaga ni kathomire kana ndikwa kwa professor asuka university ni ndagitari maira mama professor utitere matumetendaga ni okirira na biashara cietu cia okirira nontu ruko atari ugu sub county inu araretire ni nyamu itonekaga na ira kuna ntuma na mawirani na guti sub county maturetagira ni mwe turarwagira na nathira andu wenu na achana ciingi kwa utwa kinya sub county Ithatu a biashara bariuga bari na wirigiro bunene bo biashara ciago kwagira runguro tongoria bo Profesa Njoka ngaba no rori kutha ino ni atukinyiritie na license mono baba na atukanya na license uketha muntu rengete license lakini mwa kinto kuma ta Nairobi rori igeza baba muntu onu mwene rori na mwa ko rengete license ya county council ya guku ya kana county ya guku ati akerwa ri 2060 no kugwa kamba gukiambesha cia license yaku alafu ule guturetera into nowe agetwa mbesha kende tura into twetikira into thure professor ni kenda monto mama monde muthomi njokia tukanyiritie namo aturuta mutontoni wa mebia waigo muntu raukira wa muthura ni methori ukamuthura kweli Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma ni kuma kiri rugono runi otukona kanyaga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto nkuruki.
Erastus Nyaga wa Njoka kana Professor Njoka ulia ulwe founding kana ulia wambiririe Chuka University liu ni nguka kule muyo andu madara kanithi na gitio kinene muno nikenda munenkere kura cienu mweri 9 wa August ni kwenda gutwika ngabana kena nduta ekuru mitungi mugongo kenda kuko wetu kugena barabara mbega kenda ciana cietu cionaga ambasalins na njirere mbega kenda kuko wetu kugena utongoria mwega ni kenda nthetu itwike tandiria ciendereire mbere ta Singapore nina witikio tugakinya pau mwanthurani ngabana wenu wenda ntumiri yaku ta ringa thimu namba 0705247786. Mugeni Antobabori constituency na Meru Bonde betagwa Kenneth Kiome Maitethia orokoromba kura cha MP na kiama kia KRP kana Kenya Reform Party inko boromba na giteo sana bombe kura chenu tariki 9 mweri June nikena pomba gutwika ndomba yenu ara mbunge roka bwitira ngugi na kuboretera utongeria bubwero ndina kioneki gikinene sana gegukiria ayuthi betu akoro ekoro enyanto barabonde bena mawathe ndene ya Bori constituency pomba kura chenu komba kwethira kinyiria mantoja kithomo kuchura ayuthi betu ngugi gukiria urimi kuthithia barabara chieto kuboretera roje o amona kugwatana na thirikari ya county government nikenda tuhakikisha sibitari chieto china dawa. Kura yaku ya MP Bori tariki 9 ni tuike ya Kenneth Kiome Maitethia. Mugeni antu betu Bamiru uni beta waisaka kinoti ontomarete nyari yetu mukuru okya manore yakwa JR no rieto yakwa iyo ni kubromba na kwinyi ya goku nene giti gya senator wa Meru mwake na Jojo Angirijiri 22 nikenda tumba kugarura njirerea tugwitirwa ni ongugi the independent candidate ndungide muntu kiumbe rwano rwakwa ifoman babu etie ni water pans kana dam mini dams nikenda tumba kurima kana tuongera urimi nonto Ameru teathao bwetie coolers na boilers nikenda tumba kwithirwa tuki kunda yana beto sukuru iria tuiba utwe twingwa bochoke bwetie cottage industries kana tu industries tunini tupake makandania tupake nchabe tupake mungau bochoke bwetie thoko chekuraja tutatuka ichwe ndiguru chekuraja nikenda tuona na tukatugika yimera bietu bila tuguketha ndagike mwisho mbeja chiketha chichoka mibukone yetu bila bigatigara thirikari gaka barabara thirikari kathiri gakira ndawa sibitari ende bila baguketha bwetie bila bigekira mbeja mibukone yenu bwithiro ibabokathirwa tariki 9 mweri June na wena kinoti ontomarete yari senator waku itakuwa bora zaidi. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego G20 mbere ninguchokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego G20 miaka 10 na ninguchokeria ntubego G20 nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa egoist tariki 9 mweri June umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka egoist kende rwere ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntobego Egoist mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki 9 mweri June umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote Egoist tore mbere toina Kireria tore mbere
Yetu Sacco ni okugwata ugeni kire M-Banking na rano weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire M-Pesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusacco.co.ke kana turingira thimo gukurukira 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Noe ngavana uri okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bibia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele yao. Leo ya Meru. Kiraitu Murungi gavana. Turado ta seroli lava. Nanti na ta tena nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe. Kinya watu tole watu ko anda komba kuona kana roi. Lakini nikura ile kuona roi. Ikura makala, ikonyesi buengoko, kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa. Kuto ukolia. Tumurandi yo araturetere yo amburi yo gatukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikwa. Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi Meru. Make TV viewing a premium experience. Renew your StarTimes subscription today to catch the latest love, betrayal, and conspiracies on unscripted reality show Kupatana and Swahili drama series Fihi on Rainbow TV. Simply go to your M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then Paybill option and enter your StarTimes Paybill number 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. Switch to any STV or PAN channel and wait for 5 minutes for the channel's activation. For more details, call us on 0719-077077. StarTimes, vipindi bomba kwa familia nzima. Kwithirwa wina ugima bwa mwiri ni gintu kebata mono nthiguru neje ikio gitumi tubati kwithirwa turi na aritani ba ugima bwa mwiri kiri Imperial College of Medical and Health Sciences ituritanaga aritwa mantuja diploma ya gutetheria ndagitari Jonas barebare na grade ya C na barebare na C kire gichunku na Kiswahili, C kire biology, C kire mathabu, chemistry na physics. Ore na D- na uthomere certificate kire health support services na kinya itwezanaga kosi ta perioperative theatre technology irane antobathia ta community health development, counseling na psychology, science laboratory technology, medical engineering, health records management na human nutrition and dietetics. Ujokane bo mweri jwa kenda ibwetete na mbere. Wenda kumenya nkoroki otiriongera skuru yetu ireretheka akwe na Bidco Oils Limited. Kana wetekere website yetu irene www.icmhs.co.ke kana otoringire thimu na 0719 223 223 kana utume email kire admissions
meru@icmhs.co.ke kana otiriongirio bicine cietu Meru aja kwina Maguna Supermarket Meru Town ara kwari Uchumi Supermarket ngoroba itawa Ed Free Greenhouse nyomba number 2G kana oringe thimu eje 0704 802 221. Imperial College of Medical and Health Sciences neto shiritaniritie gutigira ritobara na kithomo kia goro mono ikitugaga we are committed professional excellence. Kwa marito mbitagwa Nkirote Obwantai oni ndomerete nguge wakili lakini ngugera ndita mono nguge urimi taja bukona indimite aja bobo Meru County indimite nguku cia nyama ira citagwa broiler na unintegerete manifesto methikali nturi na inkuona ni gutetheria muno ekuru na youth especially kenda tureka muno kutegemea ngugi cia white collar tunde tutonya kingugi cia urimi no ngugi cia urimi cina a lot of benefits itona nguku teiji tukeja kwendi tukona faida na mbese itu kuona ici kwethire nya cinge inkurukie mbese ira tumba kuona kimantu jaja white collar kwa hivyo inkuira a youth bond na ekuru tugwatane njara tutonyethi methikali nturi ta gavana wetu Meru County kenda tunde tumba kutethuka kimantu jaja urimi. Ngechokera na Nteto nkuruki nyuma ya ngavana Kiraito Muronge kuga barabara cia kera chibatere kwethirwa chire rungu rwa thirikari cia makaunti na ndi munini wa speaker na uria uguchwa ubunge bwa North Imenti Elias Murega na ugite kigina kia gichunchi kia 85 kiria gitigagwa ni thirikari nene kibatere kugairwa bunge kenda kombithia weti na mbere bwa barabara. Antone awe mubunge Raim na ugite ngavana ni abatere gutariria utumiri bwa milioni 500 iria nkairwa thirikari cha matora kukurukira kamiti ya Kenya Roads Board. Muthuri Murioki na ripoti eji. Uju ni ngavana wa Meru Kiraito Murungi akiendekithia rwangiro barabara rwajukire njakera rurukuma thirikari nene na mbeci kuja thirikari cia matura nikena mbeci iria cia rwangino rwakera citho citumika kuthondeka barabara thirikari cia matura integitagwa Rural Kera Kenya Rural Roads Authority. Rural ni wapi? Tena Ntureni. Karure Nairobi. Hiyo tumekubaliana na wao. Hiyo Rural Roads Authority we are going to abolish. Hiyo pesa ambayo inapatiwa Rural Roads Authority because they are the ones who are supposed to be tarmacking roads. Hii yetu hapa mashinani. Hiyo pesa nitapatiwa nikiwa gavana wa Meru. I'm the one to be tarmacking the roads. Mimi napigia azimio ili nipatiwe hiyo pesa ya kuongeza barabara katika Meru. Ontebu nandi nebujukiritu no rito muno mwambere ni mubunge North Imenti Raim Daud muthenya na arua akirugure wakibo barabara mwanya augito tukumikana kira ithuro ikithamwa kuma thirikari nene na kuja thirikari cia county akiuga mbere ma thirikari cia county ni bwiri kuonania mbeca nengeri kuma thirikari nene cia barabara inachigwita. Nimesikia gavana wetu Kiraito Muronge akisema kwamba pesa ya kera ipeanwe kwa county governments ndio shauri kera hakuna kazi inafanya. Hii barabara tume launch subuhi na hii tuna launch leo ya Kabro inafanywa na kera under kera special funding ile nimeweza kupata. Na unajua governor ama counties wanafaa watuambie kama Meru County Kenya Roads Board ilipeana 500 million last financial year. Wanafaa watuambie hiyo 500 million wameiweka wapi, kwa mabarabara gani, ndio tuweze kujua. Shauri North Imenti barabara nyingi za county mimi ndio tunafanya under my care. So sasa mimi sikubaliani na hiyo governor amesema ati wapatiwe pesa ya kera, ndio ile pesa kwanza wa account for the 500 million wanapata every year from the Kenya Roads Board. Elias Murega MC wa municipality urenyo kuromba kura cia mubunge North Imenti augendekithia muno barabara cionthe cithwa cithi mubunge kurigiria nkuchanio. Si
na uni nkorua pure manto barabara jabateri gotigero expertise kire baba twire na njira ici na igetethire kire national government antu kwithira kwina county roads no ntu thaa ici ugatega MCA MP baturogeranira MCA akauga barabara ene MP akauga barabara ene MCA finally guka no one is accountable kire barabara iria lakini barabara hii kamenyeka cionthe chike anda MP bamuda accountable no ntuna nde gutethira kwina mapishano au MCA aburutigwa cibitari uremi na ruji ina ciombecha iria ciriki thirikari nene ikaretwo gi county tikera ciombe guta kwibwega yothe na area national yothe netigiro maybe kire kurea michara tumba kwithira twina commission jere ya remote TSC ikethira at least commission yeze ne deal na salaries na remuneration ya madaktari so that the MCA akethira nande pure manto jegie agriculture jegie health jegie rose zauno MCA no ethira accountable ko oversight executive aize pure utegentu kigwita na national government lakini dhara kwina ministry imwe kana functions imwe tie national na inge county confusion nekweza na goka no one is accountable kire functions hizi ngeripotera Weru TV mbitamuthuri murioki Harombite mwanya rungu rwa mwaburejo wa Azimio ni bathithitie michemanio ya gisiasa mucini Jomo wa kireigeria ria gukoronia kura aria bonekete kuringira ndebe ngabana Kiraitu kuona kibindi kia biiri bagitete kagitene okau otongeria bwa ODM kaunti ya Meru batongeretwe ni mukaririgite wa ora mukathata ne bendekithitie kugwata mbaru uri ugochwa giti kia useneta ari muruiri kiumbe speaker Kaberi Arimba kinya kwethirwa ati wangwataniro ya Azimio bakiuga nowe uri na umbani bonene nkurukia bangi bonthe. Dennis Mugendi katutaririe Gitumi kia mbere kia atongeria babarungu rwa ngwataniro ya Azimio gusemania na ngirisia ekuruba Meru aja politiki ni mawe Gembe South ni kubaromba na gitio gikinene kuthura Raila Amolo Odinga ni kwithirwa niwe akubua wamama mupo wamama mwa na tingana nuona munini wa Rais William Ruto uria ature thirikari ne na uteu atethia indi ni kweja na mawira na jaurongoja te gukinyanira na kuingia ungumania gitumi kingi kiri kiabo kuthura ngavana Kiraitu murungi kutwika ngavana kairi ni kwithwa bariwa ngwiciawe ni kuonekana na tiumbi kung'ananwa kinya anini na baba gushindana nawe tenda kubwira kwa unyenyekevu kabisa twakaania twateni Kiraitu mbaru tumwe support ikenda no tumawanira ere municipality ithai mawa yetete kwa city tukiakurukiria Kiraitu tutura nyuma ora tutwire miakera yonde tutwire nyuma na ndaro mano ntubumwe bakuritana mwembe o mwiro bora tukwenda o kari nthi au no kumea no ritubwanga bana boeta ni umaka ni urongo ndienda tuwatanire buru kinya Biblia yuanjoni tusemezane na gitumi nakyo Ithatu kiribe bongwa kwiringira ndebe kuthurwa James Mithika Ntonga ita senator pesa ama blanket senator ataleta hiyo pesa hapa mpate yote sasa mzalendo mwenda Mithika kia ubunge Gembe South ukaringira muntu kura nontu muntu uyo kokwendro mutethia nontu we ndirakuluka ate kurikana na ibonete example kinya babu ekuru uni kaboteya ira etwa mzalendo transformative agenda basari ndirawire kisia yana wana kinyani keyana ana beto woni ndetu obeya na ndawire eteibuwe mbasari tukuma tariki kenda ya mzalendo wataro no ndingo me abwantara kithomo kende school kirithira ke free of charge otekore ano iringi na nkirote Felicity Biriri kia murungamiri wekuru national government nara woni bwantoma inaona kwetu kwenda tome tunengere Raila Amolo no ndito kwenda uchumi bwetu bwa Kenya tubokeria bagwatanirite na gwitikaniria mwena jongi nabo atongeria ba ODM kaunti ya Meru orungu rwa Azimio ni basiumiritie na kwamura speaker Joseph Kaberi Arimba ari uria bakugwata mbaru gutwika senator tiga uwarungi ta muntu kiumbe untu batejaniritie James Mithika Ntongai uria ari Azimio na kiama kia Jubilee batwe ituronere
katuthura kaberia tumusupport no ntuba kwithira no na githomo gikia aina economy iria komba kurungamira Meru County ti muntu ro ita kubangirwa mantu nomba kubanga mantu na county yetu ita msuri bathi tuonete senators babange beyite kabayite na ukumia na ukumanila utonge uratambua atongeri bao ndia mndane Meru atirimana na baba baromba kura itukumenya ndene Azimio kwina James Mithika oro witi etike Senate na kiama kia Jubilee lakini atombo tutambua na batu bira kaberia arimba biendeneke bira MCS bonete tamuyile ndene Meru County ba mwende speaker tamuyile na bira president uru onete ndeneke amunene cia ndene Kenya ibyo nya batu ndene Meru County tiratongere bao ndia mtomba kwale tuona na tuona uno ka buseneta wetu batu tunabata muno na kuona quality muntu na integrity muntu ide antu bara bungu baba eta siamene batu tu mashinani to baisie nkuruginya bora basisie ende kwa kwethora uri muntu mwamba we muntu morwani we muntu tetigika kinyana ngwene iro kurita rekana burora matukira wona ka ticket ka utonya no utoto akure aci tukumenya kure tukwariria mantu independent candidate turaria muntu tested muntu akumenyekana na toyo ni kaberia utote muisie ande ni katugatura tuwe kwe muntu atwera ito kurita ngweci aibu lakini to kante kwenda kweta antu bamwe ukethora omene amuntu ukethora no ibiru angana kia meria na netherie na labu no wenyumeke wona no Jubilee ka no Jubilee renge utukwana ni ngweci antu tukurita antu betu tubiri kuritara antu ba integrity bachokire nkatho no ntu bombetikirio mpakura cio no ndombera kura na ndene Meru County onara members ba undi embari wendi independent candidate lakini ndi muchore wa Azimio Coalition na chiama bionde birabio support Azimio Coalition especially kuthuro kwa right honorable Raila Amolo Odinga as president waina Martha Karua. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Akariba kioja wodine ya chogoria ni bachumiritie na kumenerio tongeria bwanga bana wa kaunti umuthomi njoke amwe na MC wa wodi uniwe Margaret Gitari. Akariba babariuga ni bethirite bagita sara enene kumania na kuremwa gukinya ikethare re majani na kinya area ne kwethirwa barabara ni thoki buru. Akariba babarite onde bachumiritie kwithondekera barabara bongwa kombithia kukuruka kwa ngari cia mathiko. Atongoria wa bakeringaga chiacha na abo atori bantora ya kioja mbare cia makori wandia chogoria akere gecigo mbunge kia marano akiriro kabo kirete atia bwakira atia bakereragira ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi muthomi njoke na MCO wandia chogoria mangiretua gitare kubegua atwirire ntuku igitarire ari kiagangorwa gitwambasari atwirire gia kioja ni aririkene na tatorithikana tuenjire barabara na njara na thaiji tuenja na njara thaiji katuna msiba na katukunja barabara na njara MCO tutaromona eira twiranga gatwikira maiga tutamuringia ritho na riu tuthiete kuthurana kaire miaka 5 ekuthira agatwira ati atio turi antu bagia kioja atori baba bararagia bebumiretie kwenja njira kenda nkari cia mathiko momo wao ciomba gukuruka ni twina antu benda ko beba lwaru muntu akalwara akalema gukamatika nuntu barabara timbega tareu katulania katwina madiko nikyo twerutira nikanda turondeka barabara nikanda antu bara bakeja beta kututedia na kuleta mwiri ngari kaomba gukinyara twirete mbi mwiri bariuga wenji bwanjira bare na mathiko bagitumagira machembe na thitangi tontu bogeni ende ibwatwekire withire kwao ka tutianene betu baba turunga magira katho tiatongoria betu baba bengi omba guturungamira kabarabara kakaomba kuria kagotwega natia akaomba kuria milioni njega natia kuma makuri ara kunukania mulimo ara kambwe azituomba gwikirwa maiga riu ni otukerage watandure ni bukandu watwikira ndure ni watwikira kairi nchoke ni ngabwikira katugatura gucokania tugekerwa ri tiga cia mathiko baugite ria na nkinya majani marabaturaga baraithite guru kumero giatwikire kinyamara nontu bwanjira kuthuka bakiongagira kuma nthiguru ira ombwanjira yao ya kioja etoro yona karagita kiitie kirima gikia majani kwira makuri kiuno gikaringa we na muuro mau tigoe jane kambwe
Kanot utigitwo namo. Guti njila na njila no tika kuma endelea anto bambire gutura guku inja kwa nauma. Gutikira kitakianone kantule eno. Kinji kenge tomera milioni jigana yu igotomerwa campaign tokeja tukeja gwegana na bebute na kibao kanjire no ingetomera milioni jigana tutumba kwinjirwa yo. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Mateni Mugambi. Urogocho wa gĩtĩ kĩa ũmbunge bwa Igembe North na kĩama kĩa PNU Engineer Justus Kagwema nekĩrĩte akari wĩra nebwa gwaka macukuru wona bamũringira kura na kũmũtwĩkia mũbunge wao na ugĩte kĩthomo nĩ gĩntũ kĩa gĩtũmi mũno na te ũntũ bũbwega anagwĩtaga ngendo indaja kenda kũgwata kĩthomo. Nicholas Chabare na KINYA. Tuchanukeni Ju na Engineer Justus Kagwema urano mogobara bocho wa gĩtĩ kĩa ũmbunge bwa Igembe North akĩthetera kĩrĩ anto ba Igembe North akĩbaĩra ibwega bakaraithĩria muntu ũraĩ na moroto wa kũbatethia akĩmenagĩria mũno kwĩthĩrwo kambi ya polisi ya Lare mwanka athaino nyumba ĩra yakĩtwo enonto bakũthi na mbere na kũguna polisi babakaraku ĩtaonjorua ũrĩte mũnene tũra mũnene tũra tũtegemea twende akarindeka nyumbani kama bati kwa riwa aturakuwa kamatuka kweta mpio akaremo ikoria kuo no ya ntubetore olele nyumba yo kiau imete umurete ndene ati tuendelea uturete atwetete na ntubeto kwa kuo wa matai bwerao mwaka yombere nyumba yokera atiero ekichapo no we medale onda tumekani bora toke nyumba mbea na ngoroba na inya muchema ni watu wasema na chena neno beto ba security Nkoroki yagwa riuga agwaya na moroto kinya gotigira macukuru mari gonto kunthe na gutire muntu akuthi rugendo rugaraja nikenda akinyira cukuru na arakuwa kwena gonto okuinge gutari na cukuru ucha kugana na nabateri kwithiro ikithina mbe na kuonekana cukuru kinyaku igiakwa ithina mbe na kuguna anto bathoma njire mwe awokere kithomo itokuwa o toka map area seto ira kotena cukuru chiani irana beto ba eta kilomita 4 kilomita 5 rokere ba etete cukuru kwenda ira twambeja na oka cukuru na ara ukuntuga kwetu na wetu kabwete no kwetu ira itena public land toka etakuo na tore land embe ya kuoka cukuru era na meneretie bamwe babaraba ochindana na bo akiuga ate bareonekana takaba kwa thurana Igembe North ko mokwa eteo kareka keta mutwati onge no mutwati ukareka eteketa njelare abeleli ona tegedia tote kwa thurana Igembe North nonto wathuro na ruo ketho mujumbe wa mutwati uketho mujumbe wa Lare uketho mujumbe wa Ntubetwe. Kwa hivyo maendeleo yetu bila tutumete Ntubetwe bathurana kabona aketeke antwae nikatwetwe na tongeria bai na mpatho kuma Igembe North Beton Class Chabari na uni otwakinyira mutheto Nteto chetu cheru Ithatu nga kwendera utuko bobwega mbita MAUREEN Kinya mwana neto mathithio MAUREEN Kome.